Selam dostlar. Bu videoda men sizlarga oldimda turgan o'yin noutbuki HP Pavilion Gaming 15 noutbukni o'yin testini jasakın bo'ldim. Bu noutbukqa shou jasam bo'ldim. O videonun aslında sistemini ko'rsangizlar bo'ladi. Noutbukni shidamligini ko'rib bo'lamiz. Videodan başlamas burun elçisini kanala. Türkiye oyunları, Vakfası'nda fikirler, komentar, asla jasmatınızda. Abi bastayız. Birinci test kitap isteyin basayınız. Case oyun bizde. Cyberpunk. Нам больше некуда идти. Бак, что у тебя? Разнесем этих В его уродов! комнате есть выход на балкон. Окно слева от вас. Через секунду открою. Отвлеки его. Дальше я справлюсь. Дверь в комнату тоже открыта. Будьте внимательны. Эй, Ви! Пригнись! На датчиках движения нет. Вы его обнулили. Можно идти. Черт, где эта девица? Ищите, должна быть где-то там.
осымен видео аяқталды. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Осындай қызықты видеоларды жібермеу үшін каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетіп, достарыңызға жіберсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңдар.